Yasikona ke sepitative sihambele la udokotela ke uSimelane. Sikubingelele sikwamukele kuyona ki channel. Silandele uze ukuthi ke sikhuluma ngani manje. Dokotela kunjani? Asiphile phasa njani? Kuyintokozo ukuthi uyaphila, kuyintokozo ukuthi sikwazi ukuthola ithuba lokuhlala nawe sihleze ukwazi ukuthi usicathulise ngolunye ulwazi engicathile yosiza kakhulu umukeli ngamanje. Sibheke la abantu abaningi unokuzwa bekhuluma ngokuthwetshulwa kwedlozi, ukuthwetshulwa kwesidalwa noma ukuthwetshulwa kwethongo. Ikhona into engaba ukuthwebula, ikhona into ukuthwebula kwedlozi noma kwethongo noma kwedalwa. Kukhona pastor kusethula kwethongo noma idlozi. Kuyendiwa vele kakhulu. Kanti sinekwenziwa kakhulu kunabathakathi. Yibo laba lazomthebulo kakhulu walokuganga lokho. So umuntu mangenzeka athebula isimo sesiyalesi sidalwa noma isimo sethongo, ngifuna sibheke la. Number 1, angalithwebulela ini? Ngaba ukuthi ngoba mhlawumbe ufuna ukusebenzisa kabi yena noma ngoba ufuna ukulaya wena. Kukaningi. Isinye isikhathi ukuthebula ngoba ufuna ukulisebenzisa. Lesinye isikhathi ulithebula ngokuthi uyakulaya nje. Ufuna ukuthi ungabi nesimo salempumelelo. Mawuse uyahamba uthi uyophahla noma emangcwabene usiye emathuneni uyophahla yini khona. Uthola ukuthi umuntu udala athethula lo muntu loyo. So uyaphahla nje uphahla nje ematsheni lo muntu loyo kudala amceda lo muntu bamthatha kagcini. Wayosetshenziswa. Yeah. So uma ngenzeka umuntu uthola ukuthi usithebule isimo sesidalwa lesi sisebenzela yena. Impilo yakho iphazamiseka kanjani? Ngoba ngilithebula ayingithi ngisithebule lesi sidalwa ukuthi ngiyavala. Kodwa ngiyasithebula ukuthi siqhubeke sisebenze kimi. So wena yakuthinta yini? Yaphazamiseka impilo yakho ngoba mina hayi angislow ukuthi sivalele impumelelo kodwa nje asisebenzele mina. Hey, yathinta kakhulu, yathinta kanje kakhulu. Ngoba phele ngeke khone kuphila ngaphandle kwalo ithongo lakho. Uma sekuthethule inlona sekufana nomsumbu ukubulele vele. Yizwe kumcoka kakhulu ukuthi uqaphele ukuthi ithongo lakho akathethulwa yini. Ngoba lesinye isikhathi uyahamba inyanga uyiqeda uyekulona uthe usenkinga ilapha edlozini lakho lo muntu wathethula lo muntu. So kuze ngithole ukuthi lithwetshuliwe idlozi noma ithongo noma isidalwa ngenze njani? Ngiya kumuntu osholayo noma ngiyaphahla ngibuze kuyidala ukuthi hayi ikhona noma ufuna yikumlaphi. Lesinye isikhathi ufuna uhambe uyohlola. Yolibuka ledlo lingenile lo sidalwa lesingenile. Ulibuka ukuthi lisekhona yini noma cha alisekho na. Ngoba usungaphahla ngubani lokuphendula. Ngoba kasekho phela umuntu manje ngeke sakuphendule vele. Once ledlozi noma lesidalwa noma lethongo lathwetshulwa ukuthi akusekho ukuxhumana kwakho phakathi kwalo nawe noma ungaphahla kukho impendulo ngedollar. Sekuphelile vele. Sekuphelile. Phahla kusasebenza. So ushuthi impilo yomuntu idlozi noma ithongo noma isidalwa sakhe suke sithwetshuliwe iyaphazamiseka ime noma ihamba kancane noma iyema nje inse. Yema unyakaza nje ayidouble emoto ayihambi. Iphinde ithuse du. Ushuthi nje ungizola ukuthi kuba nokuxhumana ukuthi impilo ngezagcine ngasaphupha kwakuphupha. Napho lamabe phela. Saphupha kabi, aphupha lo ngingazwakali nakahle. Nasi yasidala sakhe namuntu wathethula. Uthi manje maphupha iphupho aliqonda kathi lisho ukuthini? Iphupho lihlangene isingasala yento. Siyaphumela. Uma kungenzeka ukuthola ukuthi umuntu ledlozi noma lethongo noma lesisidalwa sesithetshuliwe siyakwazi ukuyiseka. Kuyasetshenzwa kakhulu. Uyabuyiseka kona kuyasetshenzwa kodwa kakhulu. Ukuthi abuye lo yamuntu lo ya. Ngoba simuyisa uvele songcolile. Mningi imisebenzi eyenziwa ukuthi abuye simlethe lo mva abuye manje lapha yini kuye. So kodwa kuyinto ekwazi ukuthi njengabalaphi nikwazi ukuthi nilokhuze imbuyise lo muntu. Mase nimbuyisile uthi ubuyise usemqoqweni ngoba uthi uphinde kwenza umsebenzi uphinde agezwe futhi. Kunjalo pastor. So lokugeza lokho kuyinto eside lokho ayifile nje umuntu sesibuyile sisalwa nikwazi ukuyenza futhi yenzeke kalula noma hayi kungumsebenzi ongathatha iminyaka. Hayi akusona
ulisiwe wabuya nje lemthebulweni lo idlozi lakhe labuya ayisibuka khona ke manje uzobuyile ke manje lasabuyile ke manje ke asinuthi usiyamgeza kufuna kube neliphupho kuwe lo muntu aphuphe abone ukuthi cha nawe uzokhona vele ulandiwe abuya atshele mina sangiphophile ke manje kaso athi khuluma kanje sobuyile ke manje okusho uthi dokotela uma lesi sidalo nesibuyisa lo muntu esuke nimbuyisela isidalo sakhe nimbuyisela idlozi lakhe noma ithongo lakhe kufanele abe nephupho eliqiniseko eliconfirm ukuthi hayi ngempela umsebenzi wenzile yebo uma ngingakafika iphupho akukwenzeki kahle safuna sibuye sicale phansi ukuthi yini sesimbuyisa azaphupha singichanga emphuphile cha ngiliphuphe ngilibonile nalika so naliphupho nali sesichazele iphupho lelo ke sesibuyile ke isidalo manje amandla libuya nawo leli dlozi leli thongo lesi sidalo sibuya nawo lamandla ebesivele sinawo noma sesibuya inteke ngokwabona umuntu makwaba kwe accident bese mhluphe noma esehamba seqhuga vele khombisa hayi wakwalimali so lona libuya nayo ipower lalinayo noma nalo libuya seliqegezela kanje buya phela week vele sinasibuya week vele amandla asasebenza kakhulu singilapha sibuka khona kuzo lokanjena ufuna senze nako agcina abuyila amandla yini akhe iledlozi lelo gcina libuyile so ngifuna siyiphethe ngokuthi ke ngoba ingqikithi yethu ukuthi sifuna ukuthola ukuthi selithwetshuliwe mali ngakathwetshulwa ngilivimba kanjani ke manje ngoba asesithi ke manje sengisibuyisile noma ke hayi mina ngifuna uvele ngisukume masinya bangake balivale bangake basithwebule esisidalwa noma ke selithwetshuliwe labuyiswa ke manje salilande belithwetshuliwe sivala njani ukuthi lo mthakathi lo totama ukuthi ke manje engathi aliphazamisa uyalithebula noma ufuna ukusitshotshela isidalwa angasakwazi ukusenza iyenze into enjalo ungazivala ungayivala into enjalo umthwebulo wesidalwa umthwebulo wedlozi uyavaleka ngakwazi ukuvala cha uyavaleka pastor uyavaleka ngibekise nje nawe umthanda kushona lo muntu asashona lo muntu senihlolile ukuthi cha uhambile sibani kodwa kuhamba kwakhe uhambeni kahle ini yena akukho umphazamisile sahambile emhlabeni sengilapho ke lapho bese uyahlakanipha phela lasina siyovula khona umthebulo ukuthi angathebuleki kulo muntu indloyana masibayeza ufuna kuthebula kusho ukuthini lo mthebo sasicithe siufakele phansi sinukhona sesize zonke izinto ezifunekako akasathebuleki manje lo muntu so manje kusho ukuthi nina niya lapha engcwabeni nifike nenze imigilongwane ethile evimbela ukuthi labantu abazofika kuleli thuna bezolizama ukulumba ukulithebula bethebula lesimo sesidalwa lesimo somoya kungasenzeki behluleke usathebuleki kungafuna ukuthatha isikhathi ezingakanani emva komuntu eshonile bese sesihamba siyovala uthenga thebuleki kuhlukane bantu angangcwatshwa namhla kusasa sisebenze angangcwatshwa namhla sisebenze khona namhla simfihle lo muntu so asikhulume ngokuthi ke nangoke lo senivalile lo ledlozi lona elibuyisiwe ke ebelithwetshulwe naseniyalibuyisa noma lesidalo noma lethongo lona nilivala njani ukuthi lingasathebuleki sabuyile ke naye sesibona kusicha nanga ubuyile sesiyahamba siyabuye futhi engcwabeni lapho ke sesiyofaka imigilongwane yethu lapho uthi akasathebuleki lo sifaka lemithi lefuneka kuyakhona usangasathebuleki lihlezini akuwe lo muntu sihle kumthatha manje lo muntu ke njoba senivalile ukuthi angathebuleki kuyenzeka yini akwenzeki yini ukuthi mhlawumbe lento iphinde ibe nomthelo omubi manje kulezi kuyena njengesidalwa nakunini kini njengefamily mhlawumbe akukho kuba khona ukuphazamisayo nokungabe sekuyaniphazamisa ukuthi hayi mhlawumbe sithe sivala umthwebulo hayi laphazamiseka manje idlozi noma ithongo noma isidalwa lesi akwenzeki akwenzeki okay akwenzeki lokuhle sebenzihambisana naso lesimo sesidalwa yebo lemithi efunekako vele akusiki ukuthi singathi siyavala sigcine seselicunula leli thongo sesicunula lesi sidalwa noma ledlozi siliphazamise selithukuthelisa akwenzeki akwenzeki okay uzuleke la besikhuluma kahle hle ngokuvalwa ukuthi how to stop ukuthi idlozi isidalwa noma ithongo lithwebuleke uthi udokotela iyenzeka lento umuntu umeqeda kushona zikhona into engazenza ukuthi iqinisekise ukuthi lesi sidalwa leli thongo leli dlozi lingathwebuleki noma ke ngabe selithwebulekile liyakaza ukulandwa noma selilandwe futhi bese niphinde niqinisa nivala ukuthi
lingasaphinde lithwebuleke futhi uthi awukho umthelelo omubi ongaba khona nento engenza ukuthi leli dlozi leli thongo noma lesi sidalwa bese siyacasukuma niyovala lo mthwebulo lento ihambisana nawo lesimo sika moya. Siyabonga kakhulu abantu abakuthinte dokotela, nizokwazi ukuthi inombolo enisebenzisayo izona lezi enizibona on screen, izona efanele nimthinte kuzona ukuze nikwazi ukuthi nikhulume ngoludaba leli lokuthwebulo lokuvala umthwebulo wesidalwa sasekhaya. Siyabonga. Siyabonga. Thank you.